dan penuandur yang ini ke parti lakuak namar kata-kata mapi kini trailang bagi kinongelam daga bagi ingin pintuan dikikam daga rukum kaba itnat kaba bet kaba ongkatum dikindon suaikam kijong ke parti badba ninum ia kedua kepanuan rak namar kata daw ia ke kendrum ke kendram hadian habut dan sibun dikindon ke balawan nagawai-gawai ke konstituensi Manang ipi don ni koi ke konstituensi ke bala palat hadu arpong mot kita ki kertong di bapan tiket. Kani kalau penlong ini bangin perkat kani ingin hak manusia bah. Kibalik nak ke NPP, kibalik nak ke Kongres, kibalik nak ke PDF, kibalik nak ke UDP, kibalik nak Kongres, minta kiwan pan tiket nak ke VPP ko pupat. Tipis kau Balai kalong tunta namar kal ka baklang ka be ha kari ko ji ki patpa tim ko syu yanu ino kilakwa be yo pra ke namar ka takadal ha ka jinya linti ko ji ngen haplong ki basta ngen haplong ki basian bangal penpau ki katu kaningot ki bon be kendo yang hayeng ngalong pet lada piwan pan tiket pet Lani P1, Shaga Boys of the People Party, tang banyo tiket ngakray tan bhaba pinwan Shaga Boys of the People Party. Namar kanudan ka garanti bangin ay tiket ba je P1 pan tiket ni. Kay ka bangin le man paswa. Talongin penklan ya ka party ngilathung Niladon ni ka Central Executive Committee nilathung iti Organizing Secretary gijngi badminta ka party kan let ningkong ban penklan ya ka party kataga de ka khubor ka bang kwa bani thu ipi ngin numpat ya kran candidate minta ndrai ngin let syakeng kari ban penklan shwa ya ka party ban minat kwa baro ti ban pinyeso bani ka Voice of the People Party kinda sko thu shai balai di pinyeso bani kinda tip ya ka nomrem gajmi kini ban tip ya ka thong gajmi bat kini ban tip ya kata ka jinggot ka jing perkat gajmi nem kunta nginu maru bang sipriangon ya baro bang siyaso nawal kay ka bani tieng kolong kinuhon ki ba mata kinuhon bani so bani bat anda kila so hadian salsa berai kinpan tiket ondam yo kin sani biang kum ka kanun yang apa kum kata ngin kwa to tipat ba dai ne pada hai ba mau ha bi kwa bandung ha ka Voice of the People Party rung daga nongrem babilong ki sipai ki ba kongo sneng ya ka jingpnia jungi kinongalam rung kum ki sipai ki ban penklan ya ka party bat ka party kan sabishar napdeng kita ki sipai napdeng kita ki nongtre kiai ki badan ka jingfu bani kon ya ka election la kalong ka MDC la kalong ka MP ngin sa pensyong nongrem ha kan kon ka babian meneni ka kran piria kalau namar mula pun parti ke iman dan semboy ke pun bagi hapat kalai nusib oh ketua kalapin kemari di bukun dan mungkinlah solusi tamak bangin pynkhalai nusib yang buruk di abong di bawah tiket katakan ini mengaku abad pensyai kamu bangin thok keteng yang di abong di bawah apply yang tiket ngimpin yang perlu penjum PM ladadan abong ke parti kan syong daga first round shwa kandon ka qualifying round kabangin syong di na gini kiba ibiang ngin tempat no tanaga first round kataga ni kalinti bangin ngin poy ka second round ngin poy ka third round nasi bala daga poy ka por bala poy ka round ka bathatu ni syam badon arut langut kiba ya rengkat por arut langut kiba biang ka nongrim kiba scam ka jimot kita hang takeng ngin don dagway pat kala lat balik daga lottery system katanya mga bangat mereka kata ngamnet kan jahaman lagoy pagoy ke konstituensi kala banja tanga gaway leni ka argu magtawag nubi perkat atau tientel tu ba Arden kumno ngicim pynkhalai nosik tumut bro apomot yo upamlang na preng gitu kanu ka aru marong lara minta bigwa hani kinkan jong ka chatu dio limba ka Voice of the People Party eto ngiko Nai kita kecil-kecilan ke Pynkhalai Long dibalang disiplin Hapok ke parti Ngeranakan yang kejuitung ke parti Minum syak Yang kedua kebidikan Kita lihat persyak Yang ke parti Kita lihat indisiplin Nakrai dikenal Baru amin nyetik Yang amuha boitra
Kamoho Motra kepada MP kepada Tibet Bha po Parlimen kepada MP jong ke TMC kepada Tibet Bha mereka ini kebaca ya Kamoho Motra kamamata kalau kinhit ya ka haga jirang hapring di babun nama boleh ke parti kalau halo bangin sanjori ke parti ke baru dah menu di belakang halo jong ke parti hingga kentu nomor kata daw hari ini kisni ngalak keluar mga pek di YouTube channel walaupun di wilayah projek ini ke MDC candidate laban di wilayah beri lima itu di Komor naongi pi Soma ini di news channel wat numra ya kino news di bakam bagi di kertong jong ke voice of the people party nomor ke parti Kampai MDC yalo Ampara bakra ha yaki kumo di hukum kita yang kuat kamera yang jiram bakra yang kita pak badan ong hangi kampu yang kecil kabakrau yang ikut ke parti bangin artiket yang itu kita pun lupa lima tilak